Merilyn Monroe hi khawela mai chemel chaber le du omber khania ma se adin mun hi a omwak lo ano pante lai chen har sanatam taklo paltang to a aming takchu Norma Jini Mortenson ani zu ni khat sang zakwa somni paruka Los Angeles hospital a alo pianga ashing nun kong hi achuk chove le Merilyn hian pasona sona atlei rol chwa tirphat nurat alasia chan ma tak takin a pason hian a pong suala heta chang hian mi patel lo chuan a kho se sa thei to lo anun khoi chiat ani achang khan anula thlengin anuna effect anei thui hle kumsom pakhat ani in foster home da ania ama chanchin aziana in my story tia chuan anu chungchang heti hian aziak langbok pok suala ni khan anu asila anu chuan oi lo kher mai ring takin anu nge kani ati nge midang laka pong suala tok lia chu middle school akallai ani anu thian chatak Grace Michael apasal thar Ervin Miller te chuan Merilyn ni chu and Colin 6 man diklo chungchanga case dang an nei le bok anu te fa pa po hian sex alo man pui to chinani anu hian voka te avo china kumrian mi chau alani line tlai kha chu Mr. Kimmel chuan Merilyn ni kawa he paming diktak hi Merilyn hian achan chinziana athupani aruma alolu lok man le man lo azota Merilyn chu avaluta chuta kongkhar chu kalin akwa ta thuta Merilyn hian athei topin chu pa chu achir leta he pa hian aswal zo nu in poisa coin thirnoi chu pe im hei ice cream leina tur ati ani ome Merilyn hian coin chu amai vom na manga chaktakin atlan chok thei ram anu chuan enge ni ta izak che na nge alo ti zui bok hemi zan hian Merilyn chu achap zan khwa zakani heti tak hian adu omna ti chetani avandoi ema foster home da anile a anu leina vorenga voka te vothur Merilyn thiamlo veka apua he foster home omachang hena lom Church of Satan anti mai Satan biak na muchuak tu Anton Levey anen anin melriat chantak Anton Levey hi Satan kauran din tu te zingami thisen hial po in chinani he Anton Levey anen hian in ngai zong in Merilyn po Illuminati po la zom tak ni Anton Levey hian sumle pai ne na chanpuina salea model lar le film star lar tak ani chawa khovela mai chemel chaber le hip nanga berte an ania achan na to pot chu alar zel mi pakopui turla amuthei mi pa to pot chuan Merilyn kopui ni kha anchak vekani kha mase pathiana chang lo chuan limna tak omlo ti kan hriat acha mi patam tak hip tu ngai zon ron ni ma se anun chung rila rok ve le zu le jax le sex lama ain mangna sa in ngai zong lama po atlong big lo Merilyn Monroe le John F Kennedy te arukin alon ngai zong ve to chin bok John F Kennedy hi American president kha ani pathian lama nelovin khovel lama antana sa awang lai mangdon chawa mase August ninga sanga zako somruk pani khan Brentwood Los Angeles sa drugs overdose in athia charani athi layan kumsom thum paruk mi chau alani nge atop na lamchu do omte chiam lo athi dan chungchanga hian Illuminati an chia dong emni ti le Illuminati te tha niarin anibok tun nai hian Merilyn Monroe thi dan chungchang Murder of Merilyn Monroe case unclosed ti a chuan Merilyn Monroe kha ama en tilum nilvin thange ni tin an ziak tung J. Margolis le Richard Baskin tele kabuzi a chuan Merilyn Monroe kha Robert Kennedy Ralph Greenson le Peter Lawford ate chuan ti lumdan an ngei to nuwa an tha tir ta nin an ziak lang nge roman na uluk taka an kalpui nuwa kum somthum par ka upa Merilyn Monroe nun na chulak sakta anga ta lang hian soizui hlo cho ngal le a hele kabua hian Merilyn Monroe le John F Kennedy ta chu aru ka in ngai zong angin anzia ba ka John F Kennedy una pa Bobby nen po anin ko bok ni in an ziak tel hei mai hi ni lo Dr. Greenson anen an muduna mi ria tapuan zara Merilyn Monroe hian avozui ni in an ziak tel bokani Polo ka han metla ti chuan ka video lo chu masak bera i farsdale theidon nia